yasezere yaza mu ntebe ya Chief Whip Kasore Lumumba bamuhindura yabanatebwa ahabwa Minister wa ICT John Priyambo itakwasa kontreba aha cabinet y'itetorino irizo tazareba ministers nana numwe aba vetingwa ningasha bashijima bakabasa kwamba hindura bakabasa kwamba hingusibwa ikintu tumanyisa ki tuje kutandukana Farida nishko butweresere kuba tuyo program y'kantareba twetebe kanisiza akaruru ka speaker deputy speaker akokisha kahwa last week beja bahinguza cabinet list ibariomba vetinga. What's your take a cabinet yetu so far? Babare mutebekanisa wa program. Echo kubanza cyabyona abanyarwanda nimba shaba kwekoma kehami. Beziritsebe. Mweziriki bahame. Ahabo kubeji cabinet. Eje bataho hati. Tukugira ngo bagiresere umu goodwill. Eji cabinet eje batorine neyo kugaruza emikago neyo kugaruza asha nani mbigambe bine bigambo byanjye bya Farida ati byaba ubwo mutebekanisa wa program nukira kutaho wakora ka disclaimer ka busokare nukira kugitaho tebite bigambo bya TV West eji cabinet neyo kugarurira mbwe nko muntu yakuba akozireje ati umutebekanisa wa program babo inabana kasigo bahiro muzizingu bahinge then awu ashanga yayombera jo mwata ukajya ngo abantu ihura hariya nuja kumongera mu ahanyama ninga ahaji so cabinet cyo kubanza abanyarwanda no kugira ngo ebirere yo kugarurira abakwe n'abakamwana n'abanyamukago okusinzira okugereba ekya kabiri ne ihangeri rigizire yagire kizubu twagira family yayenda ya buri muri member wa family yakora empire yeyi okay owekitinasa omukuru Museveni ine empire yeye owekitinasa sari musara ine empire yeye owekitinasa CDF nawe na wakozere empire yeye beni na mama uba kweta mama niwete mama first lady yes. Na wine empire ye mwene kutugire kureba turebana no mushiyaje ati bito bintu kabyarema hata nawe yatandika gukora ka empire yake konka hagire kubiguceramo yashanga bintu bariya empire bazi stamerimo so hata hina abagambirira ngo egiye bireri na n'ikindi cabinet ikinji munonga no kugira ngo ba making sure ngo baremeza ubwangambanye nko mu government abo kuba hatko kuza kureba cabinet nko ko kugereba bihire mu Moses ari batamu mutabani okay binzi batakumanya actually it is okay to kwenda kumanya obana ijakora kikonga niyo ninkoreka ngweje cabinet eyibade torine ebirere yo reward haza ninyanga gambo runyankuru muzungu konketa ati reward ne bakasimo akasimo kabanywani ko kuza kureba almost nkabantu nka 20 abari mu cabinet bona bine either ishe akayabiroho minister ninga azenyo chinku mukundiro go mugurusi nabugamba mazima last cabinet akajangwa tori nabana babarwanyi yes akajigamba ngo tori nabana babarwanyi echakamiro buwambuza umutebekanisa wa program tiwe cabinet no girebo echo kubanza cabinet yihangeri eshemerire kuba well balanced na regions zitu okay konka ko kureba Kigezi in district Mukaga babahire ba minister Mushanju ankore in district kuminishatu Mbanga babahire batuhire Mukaga umuryango ankore yona batuhire Mukaga ko kureba Buganda bari mu 20 bagihira abru na Mushanju yes
ko kureba sebei eine districts mukaga nkezi kigezayini ko ngaba bahire minister nyoni ntekateka hate bindi ko muno sikatureke kuzayo kunka mwamanya ingabana yo yonka ibandize biregizireki ebireta hikiri Echa kabiri noreba abanyangore nibagira ngo ekishorobi wa cyango cyendeze nkoko yabo itwe mbarara tukakora ki ogwo mugurusi tukamugera tuta izo kabinete wira wamahena ganyu president no wanyu president naragachirhura twine mama echo kubanza cyabyona aha wese gamba ankore hakiri turhura bine banga president ati ankore ine mnakambare ino echo kubanza cyabyona mbarara izo kubagire kutwa batata kubasana kwimusiya kigere mwebesa kandi ati bamwihereyo hati ni president kashati bamwihereyo kabamwiheyo konka ko babirariyo akozireki nyawe nintekateka ngu omukuronda cabinet tukabira tutakureba aha hacujwaro aha face aha bo kuba cabinet yarondwe ryo gukorerwa abanya-Uganda echa kabiri omtebekanisa wa program cabinet yo yonka erengi ni charenga yaba mpango ba cabinet ministers na makumiana nomo wagita o president ni baba anana babiri state cabinet ministers nabo ni makumiana nomo bona wabagita ni baba kinana na bashatu na mukama wabo mugizireki wo mubaririmo abo tumamarwa batiro mu parliament ngo bagaruke bagire bata baba bashisho bongere hanamba but of course tukatunze ba permanent secretaries of ministries atebo ba permanent secretaries bareke abo bintu mugogo abo ndiyo nikugambira ba minister nko kureba owechitinsa Kasure Rubumba koko kureba Jena Rusa Cheng ba minister nkabariyo mu nsabo basabire mu parliament zirabuya yeyongera eba horusa parliament te kongera eba horusa chairman bamwikirize president oyino bujonano zigwa gutorana abo kubapa constitution yitu abagikozere bakabani batekateka ngo president araze ho naija kubana na rumirirwa ihangeri ntaryendezaje bamuha powers nyingi abo kubana we appointee ni war kwikiriza ngo nako appointing nako appointing bon baba appointing atbari nkabamemba ba parliament abakunda kabaguteka so hati nyewe ni ndiyo ni ntonga nangweje cabinet erenginde kandi wari ho nashaba ngo bamwongere akuba hariyo munywani we yamtereka kasuma takashinyo ko utagiziriki umwana wanje kutampira ndijo gatereho kace komaho nzo wawe omtara ibasa cabinet tuzirebere amazina gubashohise twagareba aha bwense turebe cyo kuzango turebe outubento ntugamba kuzango maybe yakora ninga tine cyakorera seretse amaninga mazere y'imyaka nyinshi kuyantukura umuntu utwashanzire batumwihayo bakataho yo mwana we bacaja to first family bakatayogo abwense ngo kuyagamba umzara Farida kugira ngo government ebere ya family imwe ningashe ya abanyabuzayi n'abanyamukago itwa bita bataragira mutshaka kwagobera mukaye gonkashi abanyabuzare n'abanyamukaga bo kugamba abo for example minister mawo no munyabuzari wa president Museveni beinamukago gwabo beinamukago kandi akatugambana no wagambo buzari kashimani kwako ubunyabuzari na n'ubunyamukago Lydia wa Nyonto no munyabuzari wa president Museveni Kasure Rumumba no munyabuzari wa president Museveni Vice President Jessica Rupo no munyabuzari wa ate mugecyo cyonka nakusamara izinjira aha okay John Moses abandi kabata kompore yininjire
abanosi east central kabatakangire kutakaruru aka president Museveni bakatugera ngo mwe ni mopore ni 2020 president kabataka tujemere kifuba bayira we barwa social media bayombagamba kugira ngo abwenzi tuyine president bace abwenzi sebe yabahire bace actually ankore na ministers mbe mushemeye kubacendeza because we have fountain of honor na naba abatwiri no bakuja fountain of honor nwala tukore ngutu tuyine fountain of honor. Do you know what it means to have a fountain of honor in our region? Fountain of honor has all the authorities and powers to appoint. Ejesha yijaga kuja Angela atana ku appointing any position he is allowed. Fountain of honor and head of state I know bushoborozi nuwa kusasira nkaba bokera bakuza kuhanika. Fountain of honor head of state President Museveni I know bushoborozi ejesha kugira tebyana tamonga babirese atumurekure atutumureke atukonka punishment kwarari girita tnamuhoreza nko mu America targa ngataba nabana banje twakabakwata nesente omuscandos konka bansha bokusasirwa aha nabwo yenda nareba nkabirunge byakozero kubangera tinka tokanga na wiza nko kugambura umuntu sore kukwata na wiza nkakugambura umuntu nyata abantu bakimpa rugambo bakamanya wiza katani ko tunanka negative zonka. I first pose a question to you. Nkubuzo go muntoriyo no gamba ho negative zuzonka. Tine kirunje kinde cyone cyo kumanyaho. Okay na kwa chance. Gamba ha muntu ebinte negative ebikuhika 9. Konka shi 10. 9 harigana to iha yikume birungi. Hono muntu akabura nangwa noreba ba maid no babozi amamisho. Konka corruption maid wanje agumugambe ho kibinu kimbura. Nantekera atuwaneta among no kare reka ntazo omunanko mu issues of generous to generosity ogwe kamurekera but I want nabamba mu arresting ejesha nishabangwa bariyo nubakomane tamunga mwana umucondoze byayivire nane byakozere nabyo ebirungi nabyo mugubeme babistera kamera kuba mustakaja negative yonka nyowe tindu kwanga shobize karayivire bamukome konkantwe namuna nebirunje byakozere kandi ebintu bye ntureba byo nariyo babishomba mbabitwara hata ninyebuza gwo mushara wakakorera mushara guyabakozere gwakagukora muki hata na nebye byakozoro mu mushara nutwe namuna byo babitakamera batabitwara namu polisi tinkwenda bibe bintu bya nutamonga ebye byaguzoro mu mushara gwe badukwate bagire nkandeje motoka eje ya make y'empire ebiri ngweje yo twamucondoza twashanga kajigura mushara gwe gwaki gwa parliament atakaje parliament atakabe speaker ebintu bye byakozere byo before hata na byabwenci bariyo nyo wamonga tinku mumanyi tindu na member wa parliament but I'm standing on a just ground, a fair ground. Agwana murgoza tagarika kumutuza mutande terebuzu yes o president obwarahira okaribogo muko namanyitsi yaraganise yes sa corruption yes why is kuraganisi hanga riyona nangwana na ba diplomats bahabona okaje tintu ejenshuro tuza kurwanisa corruption wento sheme kuzoroti mbwenu otabo kujana fountain of honor by the way tushagambe I'm just giving an example kuzoroti mbwenu ogu akujana umwana wanje kandi akesasiza deka tumusasire actually bakakwatondisha wencha bamabati bakakwata nandu tu abantu bona babareka nyono corruption eja kwa kwe ati nyawe ninyendangu okay actually kunoja unanyine nko bushoborozi nk'abandi imposing emishango yone ejero tubanza twanukokero okuba we bagusazire tubanza tukora kuba turya kurwana sebinte bibe mu Uganda na nabo ko nanebye nguzi tinduko bahagera na wora barire nguzi konka tubanze tukoreka ngo ya more than serious kurwana sebhagara tubanze twanukokero twe
wasazira abana b'abantu innocentre kandi bagusazire kashma no yenda nasa kuja ati nashabo kusasa dene namba ya cabinet munwani wanje ubwo unabenye no mupate nkamusigayo actually I wish you well there wabo konka inkweta kutujoining itwa NRM nanka ebije namba ya cabinet ministers nyoni supporting oyire wankore region zazino muzongeri ankore already twine president kyonka twine fountain of honor and head of state twine CDF twine deputy speaker warazire turuhura icyo ruhura ndagire nimpa manyana ndatambuize no makuruhura niyo kusuza emyanya engute statire coherence yes because the president is not corrupt because he is not corrupt ati cyuruhura no asa kujya mutubine nguto zitakozire konka hariyo binenjara karamoja hato muntu okubanza ruguto no kubanze owemere orarirwa hwenjara ngesha hazenjara zikiko karonde cyo kurya kikabura so hati okugira ngo abanze nguto zacuruhura abanze karamoja abanze abarwane ho bafune cyo kugira ngo no bakutuyaho ba ministers ubona the president ainoga akakora ihanga ryona kandi optionals wogwe to kashu twine MPs zo mu rumo gwabo niki bagendera bakore ba ministries bazine ba minister enamba ya itu nyoti nyine shonga bayongere namba ya ministers kongaba katsendeza aba anko echo kubanzima bo kuchoro mushoro Uganda twine minerals tuwe bugiga twine gold twine amajuta oil agutakatimba twine machure efeza efeza ni gold machure twine machure yo bitu yo machure bacho mu rujyango twine machure twine oil na nkeji hoyima wazirebereho ebyo bintu ebyo obwigo butwino mu Uganda entasi imwe abo kucoro mushoro bajya ngo baze kushashura ministers emishara ebitwine obwiga butwino mu Uganda nubashashura bataka kwasire na naki nibaso kubashashura bataka kwasire na hasente zo mu hiyo nza kushaba nguteko komaho tuzeka cyo mukahumura abo ko banindeba waza kutudivertinga mnonga ekinda nkore kinku supportingira mu bantu mwe ministers abo batwire no batumara Farida wanogamba byo muntu kwekunda na family abanyankore nyote niza kudiscussinga tribe za konka hati nyomuka yanje twaturya bentaro tutakwatagana tinkwendeza nguna no mukayananka atuntahe mushishe cooperation yabo bari kuba bine cooperation bakwikirizana bine obusinge bwabo bikirizana ngo njera yo reka nkwatwanuse mwecu ekindo mwana wo kuza kujotinsikira nabayi no bwenge iyo kasi kisomuto omudoma omuzira yazira abana basiza kwakana yazira abana be nana amanyatogu kurigera nacyo base tubaka kwacota kubasanje neza kwakana so umuntu yarebera umwana wari mu bwenge akamuto mu bantu tukaro bwenge it is okay aridinge kandi hati tutamugirira tumito tutakubasa kwesotinga tukeronda mu muntu orakorete hatu bari babesotingire bariding kubade ya sorted sineza kwakana niwe umuntu karaye sotingira reading sineza kwakana niwe turi kuza kukahumuro cyo kugira ngo obutegetsi bwitu ningo bwembezi bitushimiye kubo bwensicarana akwatine constitution kandi ari kutwicoroza kugira ngo tutora nabembezi bitu kandi cyo kumayisa ngo mwene president yatora n'umutabana atora n'umukazi atora n'umwishukuru atora no I don't think echo no wa mutori neshikani ito tumutori itwa abana taje tugamba ataba cabinet ministers cyo okushijuma ministers abatori nangana no konzera omuhendo gwa ba minister echo tumayisa cyo nozangu ntije ko ntureba ibyo buhereza kwasa kubana bitunguko mu ihanga ningambija guma umukoko twire sakuza kace omukahumuro kutakaga wa TV West mutugaruka
it for today. Till the next episode. One stage, the ultimate prize, and the most beautiful voices in the land. New Vision and the Uganda Christian University brings you the National Matters Choral Festival Scientific Edition. Don't miss the entertaining moments as Uganda's top Catholic and Anglican choirs give us their best on Bukede TV1, One Luo TV, and TV West on Tuesday, 2nd June 2026 from 2 p.m. Don't miss to witness this beautiful celebration of the Catholic and Anglican faith as we celebrate the Uganda Matters. The National Matters Choral Festival is sponsored by Uganda Christian University, Pepsi, Equity Bank, and organized by Vision Group. Yegita abasinguzi na Bellaga za aha social media zitu ninga oteresumu programu yo muneneserezo otora na keshongoro akemya keyira rukumirwe na shanzu kuhika 2010 ninga agati ya 2010 kuhika rizoba bakakuterere obashongorobu nubwiza kwaya hayana oshabira keshongoro akakirizo mu babiro noza kwangure birabo byingi kurgomba kozibe cyo kunywa echa Bellaga yonyine ya Uganda nejaguze myaka 15 ombuhereza nyabura we utaguza marwa omuntu wena oryanse myaka 18 nyono bwegendesereza utasinda Tabaraka yomka humuro kandi Ejon TV West program neshonga yizuba umuherezo ine Angela na Turinda kandi tuje kwanta kutwara tumaye kwistya shaha ina home program tuyontureba ekintu shokushijwe ningashi okuvetinga okucensura cabinet ministers abatorenwe awenshire yenkomibiri abirnamkaga okwistya yenkomibiri ashatu nagumwe kandi nanokureba uko yonzera kumbara kwa ba minister ejo tumayisati omwihanga does it come with okutungura ohereza omwihanga ningandijaguma koko bitwire tureba ba minister mbazaho mbargaho no babahindura bamwe no bagumaho no babachanging akuza ministries ezindi kwankano zangu hine tukwija kumenshonzera omwihanga rito in terms of ebyentunguka studio nyine mu omchara Farida Nangonzi gunetwine cha PFF kandi nyine na omchara Ivas Kafurika ogunwechibina echa NRM tutakazire omkahumuro tabatu yontureba Echokuzangu okubazenze n'abaganisa ba ministers ombyanga nango mtayiwito omwe zangu angore baila batushendeza kwa twine fountain of honor but ekinkureba ngo cyo sawo kwa tutakisira bo kuba president akwija kwikabura hamwe hona ayino bujunani bwogwe kandi ministry sokuzurko zishimikwa zine abakuzebembera abantu bo ba ministers omchara Farida na nyenda turebe kace echokonzeraho ba ministers oyiche minister na wayine state minister hari permanent secretary hari munabana ministry nebeyine mwabakozi bayo nobto bentureba listes bayomba shohoza kurizira abakozi nk'abaryo mu parliament benureba hari mukabantu tayitozo jotobugo nakora mu rumusi kana abona mbabari alliance share babari mushara bakushashurwa but no zirangu eshesho konzera ba ministers ningashi abakozi mu gezo za ministries na nuko bonzera a cabinet no zirangu ecincisha kutonzera byo kwereza mu ihanga babara muterekanisa wa program chokubanza Ugandage tekwetenga abo ba minister bona nico kurebera ngwitwe
abakuhabura abarya harubazo ro kuhabura government aba opposition imwe n'umutweta abahakanisa konkito turi abahabuzi ba government tuborekireho busha kubagire kora shadow cabinet bayorekangu ba minister 30 bashemerire kumara ihange ryejeje je echo kubanza cyabyona nyenda kubanza kugambira umutebekanisa program na nabo kuturi ngo umuntu wo gukora tinamba myinshi y'abantu kuyaho ni mwa planninga muta mwagira of course ihanga diringa an organization nkoko kureba TV West nimba mwine manager mwine assistant wa manager mwine manager wa station mwine ki then mustabanki mwabakozi mutaho plan mutekaho strategic planning so nani hanga ni kweriri so hati echo kubanza cyabyona okuba kuongeze namba ya ba minister nukwanyo wena niwe tukweyongerwa kunyigwa tuta minister omwe hati nenyenda kwecho kurebera ho minister mbara nanka igiteine ankore kigezi niye ine bafuru cabinet ministers ka kwecho kurebera ho nanka baryo munsi obatira minister of health it is okay minister yona iba kuba muhire abanyaruganda bampurikize nintana na no mchara eva so yagira ngo bayenda babongeze wetayine shonga konka nyoni nyenda ngo bacendeze namba ya ba ministers ne aba state ministers then ogumudidi gwempiha ogukubagendaho ninkugambira ngo noza hirwaro erizoba wazo main hospital twashuma twena hamwe no mangu hati no manyo mukubanza buri abakabagize ngo tubakwikirizo mu rwire kwijane no mufaraso no mayangu eshaheji mbarara referral hospital eriyo omu region ya Fount of Honor uba kwesimsa Fountain of Honor uba kwesimsa eriyo ni rwaro ni rya region iwe ni rwaro rya turitingire nyina niryo rya muturitingire wewe nyini tari mu mifaraso akoza abarwire no binzo no abarwire tibinjizamo ukutandikira zo medical ward utandikira ha kitanda cyo kubanza mpaka ha cyamherote ko nakibayongireho waza yo hasanga mwa zamarago umwe nore nko reka tuzaha kwitu echo nicyo ninyenda kugambira ngo benefits zabo bantu zozo nkanyendo bazo zirebe minister nabamuhereza babanza bamuhereza umushara bamuhereza full minister cabinet minister bamuhereza miliyoni 28 bamuha umushara ubwo no umushara bamuha motoka bamuha kadi y'amashita bamuha abakumi babiri bamuhereza ba maid bamuhereza enju yo kuraramo bamuhereza na driver na driver bamsasura bamuhereza ba maid boku ninyenda kubatema temera gereka ku ntaka bamuhereza allowance bamuhereza medical insurance ye uwe nabana be na no mucyara bamuhereza uri kumushusuza embuga shamba boy bamushashura ezo zona ne sente zaki zo muhiwo mushoro yazgenda nkobuze kase Farida leader of opposition wanyu no bamuhereza ki definitely nawe nabifuna same niyo se ejo niyo setting eyibatiro eyibayeteriro nkabo ni kishasha kushanga ngo uri umukozi wa government hati ninyenda kuhecho kurebera cyabashomesa tayina allowance aba bashija bo kureba on top of webyo byona bine travel allowances bine padiem buriba kutora
kuko kaza ngubaza kucendeza hanze ndo zabe zo kuzaheru Mtebekansa program omutebe program nani nkushoboreke omuntu aturikiza rya heru arebe obushasi ninga kitukurabamo twaba twinejo ba minister zabo bona then barebe na nokugita habandi omugugugu barabe batongire kutugita because sente ziba kubaha tizikurwa mu nte za 7 kiruhura nizirugwa mushoro gwanje nano gwa Evasi nano gwa mumereza miliyoni kasho oyiro gold between nani shabangu twabira bacyara twehe respect wagamba nahuna nani mbasa ku interfere ingo mu program yawe rwanda. Okay, carry on. So nabanisha abanyowe ngo bakutebekana sizihangeri abo ba minister ana nabashatu watekaho ana nomwe kinana nabashatu nabamara nabo benyini nibinji oyihira habo manya hariho ba special invoice bine ba special nababeta bahaba bukuguna kamuseveni advisors special advisors nabo ni bafuna ke ba minister bakufuna hati ihangane mbuza kugumana mu runyunyuta mpaka ryari Evasi iwe nabanywani bawe kandi kawanja ntagamba kubuza ndio ni ngambe byanje echakabira mutebekana wa program oyihire hebe byona nyewe ni ntekateka ngo munya Uganda nayetenga ki ahabwa minister nayetenga ngo yaba naza hirwaro omushaharuho asashurirwe je takwija kumu nyewe ningenda ngambira abacyara na munonga bakuba bariyo nkabanza kunyigira abashaho nabanza kunyigira abashomesa kungano genda oyeteko mbigere byabo omushaho nazaraha night duty yabariyo naza kuzarisa abandi ababona ba minister bakufuna miliyoni za 282 bariyo mbitanda byabo babiyamire bakugona ariya duty aba underpaid asugomwana wo mukabamu bingira fees iwe mukazo ryo noruma ai nasi abencha takuzuma aine ari psychologically tortured ahabo mwana uyasiganka ariyo nakureba nozana jatatugu nazara cyebi bya kuzara kandi umwana wanje namusiga so nyona ni tekateka ngo omuhendo it is okay omuhendo gwabamine manya nabo nabantu yes bine emotions konkamba teresura hero nyowe nabaningira ngo muhendo gwaba minister gukabire gusazirwe kare na nabo ba state minister bakakwasire echo kubanza bine ba permanent secretary nibo bakore mirimo yona research na buri kimwe kubarira hameza mwenu minister bamuhereza minister bakamhereza permanent secretary bakakomaho ogu deputy bakamureka ni kigasa echa kabiri ninyenda garuka mu ubwo yabanagera ngo harupo ekinagamba ngo bakozire family empire buri wa family nasikana yenda mugenzi weye amwine hakakwate azomu umu position yo bwa minister cyo kubanza owekitinasa arupo tinku mwanga kuonga ninyenda kwa information ngo akazo mukishaka na boss nawe tari munyankore uramanya nyote nagamba bunyankore tunagamba bunyankore nakujangu empire yabo yubombekire no kugirango omutabani na leta listiye omuhara areta listiye omuinishe areta listiye omuchara kamereze zubareba bakureta listezo kamera zirinka hit futegera echo kubanza chabyo na Evasi echo Evasi na RDC konga tubakuza kubukwa hata echo kubanza chabyo na Evasi tubakuza kubukwa RDC na ya prayingo wawe ba prophetess of doom inai whatever application yanjye bakomushyu wanje inai whatever application ungakushanga bakwiro tusitana kuneba ino unahira application ni ndushabura echo kubanza chabyo na you already am RDC of myself India ni it's okay ninyenda kugambira abanya-Uganda ngo ekikuru hati
mugende muze kukora akace kenyine akora atasi konka kugira ngo egi kabinento ginemu amasiko go kugira ngo hine kibara abakorera tikiriyo nijo banere iyo kora aboriyo mu oriyo waka Central Market oriyo mukatare no guze nyanya zawe simurege customer mukwateje niwe boss yawe kora aboriyo wa hoteli ba customer basavingeje kora aboriyo muhingi gendo hinge kora aboriyo murisa gendo hirise oyewere kabinete gitine cyeri kuza gukorera abanyarwanda kabinete gine yo kuri senda zabo n'abana babo na family yabo full stop. Okay. Eva sombaga mu yo kwendera nimbaza kusaza mwe Farida riyo nagamba nyona mu izina rya Yesu bakobwa aradiso mu izina rya Yesu byo bwa stane bife reno nduko ni finally mu program eje weza nyoni nkusima yo excellency yo wereka guta Museveni ni nkusimo kutuzarre manzi webare kwezara kutuzarra genero muhozi kinero gaba CDF weziyo koro abantu tuyahitum kore waziro mwana ashongokere ati oba kujya ngo wamuresere omushaka hataho birthday just birthday abanyarwanda twe kunganya tuza kumutwizirebera nyotina president yabaratire nkesumu ngo tuza birthday ya MK konka abanyarwanda turugaza nkore turuga abasebe biza bakaramoja baza birthday ya MK obwatina na interest yayorekereka even tunawe takorekere interest so tindu kumabwinja abanyarwanda katokushanga umunyabzare wawe umwana watakashishire fizi konka shimuzayi tuza kumwanga abwo kugira ngo wakazare manzi yamutano mu mahe naho yaza yamahe yageganye ondijo kifera bakitaye kikankiza kufera training tukhendera Evas cabinet ati cabinet nyona najigambiro nagihereze nagira ngo babongere those other regions abatine deputy forex itorode twine deputy speaker so women ziri gathering har bushenyi no wa ankore sub region na ministers abatu twine mwabagiga ba Hassan basajja barabogwe na yabatari minister nkori is already what erusoted twine mabantu bamana bo kumebya minister of health ba doctor yoda atwa twine mabo bitkonka abanyankore ba ministers numbare mutatongiro mwankore konka mumbere honare bo mwine mpaka okuba we mbwenu wabushemerire omubanda aboye burwa cabinet muzeyi Conquistion state minister. Ebyo tingwenda kumanya omuntu karazara omwana we yajura obwenge cyo ntuza kucyumuharanira. Yes, omwana yajura obwenge akamuto mbantu nito tukabure mureba it is okay. Naba banje God forbid omuziro ryoko wabo zira abana babo bakabura kubashepingaje. Hato tajirituma muzayi ngo hazire manzi genero yowereka guta Museveni. Otajirituma bright honorable rwamerama ngo hazire emanzi honorable mwine mpaka. Evas karazire manza kajito mbanta abantu tukajikunda it is okay omuntu yabara upright reading yana bibas Evas shazitu za hoyo beito hona yabare kunda TV yose yabare kwegitaho yashongeze teka hoyo Evas shanatije tuze kwanukokero okero koteneja kumukora ko kwese tuze kwanukokero kwaza shogaya okero abana babantu biyisire tubanze tuze kwanukokero nyuma itwa hatukoti ekido no kubasa kubantu ntuganira ashogeze kwata abanyarwanda n'umuntu wanze yo nareba TVS yawe kutunda yabere kwegitaho kandi hona tabatiyo tureba cyo kushijuma ninga shoko vetinga ningo kucenshura ba ministers abatori nwabo kwa cabinet yensure 2022 abanamkage 2023 nangwa no kureba okweyonzera kwa ba ministers tumanyisa cyamya Uganda cyo tumanyisa ci amuntu owaburijo umuntu uri muri Mbara City umuntu rusuruhuro umuntu kabiyando umuntu sebeye umuntu anywhere ekintu tumanyisa ci arba minister no zangu necho kwija kutonzera kwa ntunguka ninga no kubitwire betona ubere butwa hoyo tinkwisha kwa nindenga hoyo bare kutukunda yebere kutwegitaho tija kwa twaretera programs enyinje zirukura tanke byo magara utarga TV West kankorekeraho urare kurunji bye bye.
enteekateeka ezahebwa omu porogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tizineka kwate koona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda.